Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nagajing Birmingham ka sarkar jilla bandan kuna yaki arshaka bakamay BI na po ka jilla kumta haga step ka arpun rio tere ujamang arda arpun rio nakaliang ki samla ki bakamay arshaka ling baga app Rapido kila let ban kindo yo MVI Motor Vehicle Inspector ban panjing shai halor kani kamat habakren chikilat pathai khubol ki samla kila ong bahadien ka jing kindo badu MVI kila yo kajing penshai baga Rapido haga jilla kalong ka babian Baulaong bang sarkar jilla nang niya kamat kan penlong bait ya kajing khandra baladalap di ki bakamay kakuna kalong ka behe Kilaong manakaliang wo MVI ula pentip shaki bagi de ben let pinya so lembat ki aggregator nakajilla ki bapinya ya kini kam banyo kamay nalor ka ta kilaong halor ka bike hajna ka baki sio ka sarkar jilla kam yo wat shiting karu kumta nakaliang ki jongki kilaong bakin sa syang man perkhat lang bat shen hi kin let yakin do ya kini ki aggregator manekren sani halor kani ka kam Ini dah si bangta iwan aku ke Rapido online bagi rumah di Arsaka. Pan itu ya yang dia ini di Pak Sedap. Nilai keren bangka permen bangin yale nang ni apa itu te kajing keren kalau ba ihapannya kendu iki aggregators ini ki lightly aggregators ki badan hanya apa nilai ajuni. Ingin saya keren bagi banyak negosiasi bagi ya ka permen ya ka senam kan no katenio ye dada mungtu ing sobut ki kot islanang apa ki aggregators pakin sa ay ki kot sa jenis jenis kot itu dan ni di ko sarai ban ay permen nakalian tu kalau mutahi mila snu biang hi kata bani kalau bistang banian negosiasi hanang ni semat mutahi kalau bangin yo jing syai na ka po ka DTO office hi ba yakani ka Rapido bang kamay bro kata kihen illegal de mentang ilayo ka jingsai ka ba sisa de mentang ilaya bet bang ya le kita ka license kemun pihak permit permit oh ya kata te kadehi ka sarkar hi bahkan tuklar ya ka Rapido office nangi te bro kata bangila kamay menta ka DTO kelong bakamlong de ngihaput hi ya ka anjo sarkar ngila panjing syai te hadu menta ki ba sedap ru yang ba kalong illegal kan hadu menta te kajing khandra ru kan ya bisa kemat kemun menta kira pido tentang beten kamai ne habis sangi long ki ba kamai ru ka syong haki hi karis haki hi ndrei nakal yang joko office kin khandra ba nomor ba ki ken ba kalong be an to nakaliang phi menta kamot pinlai no ke aggregator ha okay fikir kini ki aggregator ki kemot ki nakaliang ki MBI ki ai keno suggestion ni pi ki ai ka suggestion bangin mi ya kini ki lightly ki aggregator semua ki badan apa mikela jungi tengin da ada keren bagi ingin negotiate bagi ya ka fees ya kai baro tengin sa submit ki documents nang tu pat ya kita ki aggregators bangingi nilai ibet bangin ya trikam lang bagi tekin sapha ya ki documents ki sopo ka di office pakan sarai ban ayak permen kemungkinan gila teli di napok jalal jong kadai be ki lokal ha tentang trade yang saya sudah bikin pokok la aga jumpa saya ni ba tumno bangin kamai de jing kamai ro pentai la ong ba dapat sing ba long ala long risk ni bang kamai fine ro ko ya no su pensio de yo mai pat kamai rum ko mala batai ni ba ngirung mai ba kita ki aggregator so ngi mentan ni 4 ban rai ba ong ni ka jing kerpat ni kalong bet ba ikwa bet kata ka permit ka ba minyo bet direct na dito ang ba mai ong ngimla katang ya pan ya keren ba government de mentang ini rai ngin skap kalau ngomno karai bro kabyang ne kambyang se ka don kani katai ka ba mi ka jingthot le sengi ka ba kamai online bati offline yo ngimias tu jingmot ka hi ngihaban ya kenduk langsua bati ba kamai offline se maki ki kwa da ka wei ngi kwa da ka wei kamla le hari lo jong long kasuk bangi dang keren hi ka ti na jong dang keren kasi para wei keren kasi dang yesu ti ka jing nginya kendo lang buat ki para baya kamay lang ese kung ki offline in persyang menginya syong meeting sabat ki ada maki ki kwa bet ba ikwa bet ya kata ka nomor sistem banyo na dito om na ki aggregator na telong kadang ya renti lang long kas da mentale sing ngingi yo ngirung aggregator ki offline kimrung telong kasyem jing ya sa ki maki higin sa pertot le maki ki lian nomor sistem mengingim le
mengiru ni siapa pentut kalau mentah mah kan long be Kan ya biang lah. kan dia biang lang ingin dia persang banyak keren siapa kilang dan ngiran tilang berki gitu tilang ingin ni keluar ni terkam kata hi gawai bankong galong be kata apa art ndala ya renti ingin layak kenduk lang ingin saperkat ingin sapersang ingin hot biang episode ban kuno ba ngiarai ingin seperti dia desi kongki customer ti babuk rapido ru apaan hi gajing kerja ki desi kumentang ila pensuk yu pajba kali kawan agini ke pertai hani ke por ka blok paham mentah silok ano ngila yale ban pensuk ban beku di saw nu yang de ngipan gajing kerja ki ru desu iba dang pendon kam mentah ka tu ne kila pendon kam di kisnam kador kum ka online ngan batai kam dei tham ka badan desi kum ki jaka kam dei tham ka badan kum nang ni kum la pb sini grem ka poi tang basis pak santhau kata abang yo mang banyak ti plus kata ba kalau tax nangi ngihapan sil so tax saka apps kan long no kadi percaya sore dia mintai ong ba nakasti kami yo kanu siya kami yo pasar ba katu ya di surat video tengi ngimpat yo ke cerita jing percaya nadu paningkong sengilu kan ini jingwan mi jongi mentangi yo ke jing percaya ni ini funat ya saya bayar keren betul seporo kabiang ya baik tetap saya mentangi ya pakat ini kalau di kentahi nginya pakat sya para mengiga kecing kamai ini keren sya nginya penbaik iki kendun deram ada gila long di babiak kata ngila keluar ban sekali biang entai ki pat oh no face ki om ban dia ko number test ki pres ngaji ki om baik kadai kata jing Kadai sih. oh ngim nu pa ban pentot iki taksi lase kumbo ong iki presiden badan borom jeng ki driver lokal maupun taksi association ki om ba dan safety dia ngacu ai jumut iki lajudan yang bersenjata bayap bakira video percaya ngi lada don kita lada kampat judan te long kamdan ke safety kami ha di safety ni ikum kinius ki balas ki senam ki badam don tu basa amal ki ubah sak peniap itu ki brio ki beluti ibu dia katu ki senam ki badam basa peniap tu normal ki dari batak ti bekli kumuru badan akali sak peniap katu ru pinong no kali gadan safety nama tapak tak don safety belah tahu kecinyam kawan ki kecinyam kalian tu ngi wan ro Di online. Teki offline ngimpat dia kenduk aduk kat mentah te ngin sepersang bangin di kenduk no mentah sini ngin lihat perdap no kikap te teki kinong kini ki presiden juga offline mano babat habi awat bani aksad mano ngin kenduk bat ki ngin sujung bot ngin pelujung bot lang kawai wei ada makiru kilong kiba lakloi bani terikam bat ngin kuluan Mun yang mentah support ke kemai online ke sangat semua. Ni benar. oh mentah ya kan dia mentah ka DB ko online Long kin sangat nak mana beri kemai online lah beri berapa tu. Keren dia yang ba kan kata ka syong haures jong kibri kita gi bakamai ada kikwa man kamai nging khang Ni ngi pang. ya bam kwa ka syong bam kwa umat kamai ne dai kata ngim khang tu long su kajing dawa mo ngi ngimpat kamai na kata pangkat kalian jong kita ngimpat kamai ini pendai ki kendrung keram anda kila abet baro tingin sa sedang mat kamai Kalau gitu kita taksi bepini benen ni bepi orang pilak siu so komen pipan design FBI. oh ngapa mentau MBI ong ba katu kampoi sa kastit Kasih kami share ni. kamdan ke share bagas lihat kamdan share tip yo tang ura video simet dan ya kayo bagas sentral ya katur ngimtip kan tinggal kapan hijing percaya mai ila batai bi kamta kamdan ke share kendiat kastit Kasih kami. kamdan sulong baik ot baik kalau along baik kung ka illegal kan alias Kalau subah min angi ki riders. dengi de kala suban tamai long kampan poi sa padiban poi mo kata hi kecil dia ngipat ngilak kamai bit paras katu bebleng ngilak hens nganya lejong bang ngilak siu tax om bagi siu tang kiwe ngin ngilak siu tang bang ngamtip show kata ka share kaya chenu kata bisa kata jungi tu kaya chenu ngimtip adu mentara ngisio jing pencai ini sarjidap menda bengiwan mi kata la subiang no kan tinggi mentang ini perkat para baik kamai para lebar borong ini perkat kumnong ini le ini railang kawai bet om banginam nummi snong inya komta ya kamdan kata banya penurira kano kani tai ada don kani kata ngin keluar ban khati mijaban insyai baknang ki pajba ro le sekom ki babuk rapido te hatu kesngi la ngilong ban strike ro in strike te kalong no kajenjar ki bawa sama ki hapan mat hi la ngi jenjar maki ro kindan hi jenjar ada kersan lang ngi ba mengi ro ngila keluar ban kersan ki ada noi ki por ngila keluar ban irap oh kalong no kum hak Islam kum kali saw na do na yang le se ila ya be hi ki bro do ni kom ka jumpa kalah ngila syam mangi bableng ngi klam na wan mi ya ka ditu ni si download bi direct ya ka apps ni abi tangi dokumen ni suka ma temu urat dia lawan na silong kom to bang la patay nen ba wan ajar de usdang terikam bel along na do ajar fly ba lockdown aku we arpau kala lockdown de terikam bantri skema usdang bantri tu kisna lockdown
Dekat bantri se kama peselong kini ki apps kiwi jong ke jela jungi Kidang tuna. ngatrai kidang tuna mo le si kidang tuna nampak penem kam ngomong nampak penem kam le si kidang tuna kamangi wala kataru ngikwa ban advertise bi ki ada ngila kamai le sai ngila pendaj ngila long menjur pengin pendaj number system ta tengin ya le ban advertise no ya ka app jung tra jela imkwa shu bangin terikam bagi dekhar ada ki dekhar kila dang le salak kuni te long kayap ye jingyap kala kayak berjelas. jingyap lu ingkong kadai so yangi kita dari boleh ada buat kulit dia fine ni kita senjap fine ni kita jing ia kadai kata nalong no entah kan ada ngila lesai ada ngila kamai ngila sedang menyelihat dalam system ngin ya le no ngin advertise no iki apps jung ke jelala jong kana bakan kieu le singim dan kam ngin siu beling ngin siu gede di bana bar klem da yo ka jing mentoy ngin siu be ubrio tra jelala jong gastir kan kieu Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon Kashab plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.